Yani serida bu rebera bu az hürmeti xwa û giradeyînê xwe diyar dikim. Ez hürmetê xwe û giradeyînê xwe diyar dikim. Ez hürmetê xwe û giradeyînê xwe diyar dikim. Di nehê Novemberê a vê mehê 2024 Cemîl Bayik daxuyaniyekî bi zimanê Kurdî da medya PKK. Ez dikarim bêjim ku zimanê Cemîl Bayikê Kurdî bi rastî pêşketî ye. Ev tiştekî baş, ev tiştekî gelekî baş yani. Ne wekî berê ye. Demekî ew rexneyên ku ji bo zimanê Kurdî û agahdariya zimanê Kurdî Cemîl Bayik biçekî li ser xwe sekinî yani tiştê pozîtîf me re dibêje, tiştê erînî me re dibêje yani. Ev gelekî baş e yani. Xweziya Apo jî wek Cemîl Bayik bi zimanê Kurdî mijûl bûne 24 salî wê qey niha eger li ser zimanê Kurdî mijûl bibûne gerek niha biba zimanzan birêz Abdullah Öcalan lê jîr ne girîng e. Ez dizanim kêfa wî tê yani Cemîl Bayik dema ku em rexne li Apo dikin kêfa wî tê yani ew nikare rexne bike em rexne dikin ez rexne dikim yani lê nayê meعنê ku ez Cemîl Bayik xebûl dikim yani. 2017 ya wedît yani wilo min beşekî ji vê hevpeyvîna hanê ku di destpêkê de rêz û girêdana xwe bi Serok Apo re dide diyar kirin yani. Rêz û girêdan û ji xwe re yani dirûvê wî û şekl û şemalê wî binerin ku ne rast e yani. Ne rast e axive. Xem nake yani me biçekî wilo zûm da meselê ji bo ku temaşevan jî çekî dema li Cemîl Bayik binerin psîkolojiya wî şirove bikin. 2017 di havîna 2017 de dema ku min Cemîl Bayik li Qendîlê dît min nîqaşa siyasî pêr nekir. Tê bîra wî û aciz jî bû. Zêdetirî 3 saet em rûniştin. Ev medyaçêkerê Apoçî jî li wir bûn. İsmet û Diyar û Medenî Ferho û Ejder Şêxo û Tayyib Temel û vana hemû li wir bûn yani. Civatek bûn lê diyalog di navbera me û Cemîl Bayik tenê ez û Cemîl Bayik bûn me em diaxivîn. Min pirsa yani pirsê polîtîk wan min jê nekir. Min jê dîrekt got. Min got ez ê wê çaxê te dî ez ne bi xêr û ne bi ehlab ez Apoçî bûm. Ciwanekî Apoçî bûm. Ez nehîna jî ciwan im lê ez ne Apoçî me. Min jê pirs kir hevalê cim'a yani tu wek yani tu ji me re nepenî yî em te naz nakin. Apo serokê newewî min nedigôt serokê newî me rêber Apo tiştek namîne û behsa zaroktiya xwe û diya xwe û bavê xwe û gundê xwe û çîrok û çîrvanokê Apo pir in. Behs dike dibêje em dizanin Apo zarokekî çawa bû, xortekî çawa bû, ciwanekî çawa bû li gorî Apo ji me re dibêje. Xwendevanekî çawa bû, siyasetmedarekî çawa bû em hemû em te naz nakin. Em te naz nakin em tenê tune Cemîl Bayik û yek ji damezrînerê PKK û bes. Em nizanin tu zarokekî çawa bû, xortekî çawa, têkiliya te bi jina re, xwarin, rengê xweşik ku te jê hez dike, kîjan mûzîkê jê hez dike, dema tu biçûk bû yani yetenekê te çi bûn, te ji resmê hez dikî, ji mûzîkê pirsên eleqeya wan, têkiliya wan ji aliyê derûnî, aliyê nefsî. Min ji Cemîl Bayik dîkir. Cemîl Bayik jî ti carî wilo cara ewil yani van pirsîyan jê têkirin. Ti carî jêr nehatî kirin û yekî xwe de ye
ولو ونج بينن ولو بر حركة ولو زيادة ولو لزمان جود دمع كده آخذه أو دست تيوي يعني ستريسك هي بس حتى جيتي اف ستريس هاني نوك ابوي انا ابولو خو دينومينو دك خارومارو دك ودستا وشبلا دهجينه جميل نولويه پردو خدای پر وك باكوريا قوتي قابالي قرتية وناهيلة ناهيلة الدرباسي هندري بتناز بك دنابا جفاتي تبا مفان برسيحان كر مخصص بشيك بناز بكم كابي شواي وهناك مناسكر يعني دناباني قاشد هناك بحث كر تێکلیاوی بکە چ کارە بژنارە دەما خۆرد بوو عەوەلیا عەمریوی دەما زانکۆی لە گوند لە ناو ماڵێ ژی چ حەز دەکرد یعنی vان مەسەلێن ku wekî yekî li cem dixtorê psîkolojî rûnê û behsa jînenîgariya xwe bike milê guhdar kir min pirsên bi vî rengî min jêr ne pirsê polîtîk wan min nekirin hinek ew Reşad Sorgul xwest wilo xwe bave ji nav meselê min ji rûnê ciyê xwe rûnê yani ev pirs şaş ev nizam çi filan filan wilo ew kirin wî sekiran ev Cemîl Bayîk bi wê çaxê jêr got min got serokê heqîqî ê rasteqîna çi ye ne Apo ye Apo hepsê de ye bes ê ev rêxistin parast û serniga hişt bi xweşî bi nexweşî bi nizanim çi li dijî plana Osman û grûpa Osman ê ku hişt ev rêxistin li ser piya bimîne çi ye ne ti bana PKK nedima min biçekî wilo pesnîvî da û rastî wilo ye rastî wilo ye yani ev bîst û çar sale ê ku vê rêxistina hanê rê vedibe û berpirsyariya wê dike ev Cemîl Bayîk mere bextê yani heqê Xwedê bêje yani bextê xwe xera nekir Cemîl Bayîk serokê heqîqî ê fiilî ne Apo ye heta Apo dema ku li Şamê bû jî dema Apo li Şamê bû dîsa rola Cemîl Bayîk rolekî stratejî bû rolekî pir girîng bû dîktatoriya Apo di hundirê PKK de zaten Cemîl Bayîk e bes piştî ku Apo hat girtin û bi taybet piştî qutbûyîna grûpa Osman Öcalan xelas Cemîl Bayîk bû serokê fiilî ê PKK Murat Karaylan erê li pêş bi wekî vetrîner li ser ekrana û tuliya bihejîn û qerebalixê bike û qîrwîlê bike lê Cemîl Bayîk serokê fiilî bû ê rêxistinê ji 2013 û heta niha hilbijartin di PKK de çê nebûye û heta niha Cemîl Bayîk ev 11 sal e serokê ê dîrekt ê fiilî ê resmî ê praktîk û ê tewrîk Cemîl Bayîk e û distîwî de ye xelk lê guhdar dikin ev îdara rêveberiya Ewropa beşek girîng lê guhdar dikin rola wî heye yani Apo ne wekî berê dixwazin niha Apo û rola me û nizanim çi û vanan jî dibêjin Cemîl Bayîk ev lîska hanê nas kiriye muxatab Apo ye û serokê me Apo û Apo çi bêje û çi xwarinê bide ber me em ê bixwin înşellah bêxwê be bêrûn be bêtehem be em ê bixwin serokê me yê newe wî çi deyne ber me ew e ne rast Cemîl Bayîk êdî xwe dibîne serokê û heqê wî xwe bibîne ana em rexne lê dikin heqê wî xwe bibîne Apo tiştek nekiriye Apo li Şamê jî rewşa wî diyar ji rêxistinê yekî çawa bû û nehat hepsê jî de ê fiilî ev rêxistin li ser piya hişt wekî min gotî bi xweşî bi nexweşî bi xerabî bi başî bi nizam çi Cemîl Bayîk yani
جا او جیولو خود از ریز و گریدانا خو بری هر تشتی جبر کو ایدی همو کس دزانن کو نراسته تو سر قرآن جی سون بخو تا آنا تا آگر برا خو بدنا خو بده برز جمیل بایک دی بیج از سروکاتیه گریدایی میں از باور ناک از باور ناکم جبر کو yani هم دزانن تلپیشیا اکرانا در که بو تو او بسروکاتی گریدایی رو هم دزانن مسئله چواتی مشاندر بنرن لوی ویدیوی که حالا چید بیجی برز جمیل بایک Zaten Armanca van çiye bir şekli de hazın her tişki bu Kürt'a bedin kabil kirin. Yani dixazin Kürdistan dest Kürt'a derxin. Bikin mülki xo. Bu ve zaten aleyhi xadar da dixin. Mani be eva yani. Kürdistan abi be mülki van. Ve siyasete demeşinin. Bu ve de yani civaki Kürt, hakkı Kürt kabil nakin. Hakkı Kürt'an yine yani. Tu ser Kürt'a çıbıkı ev hakkı. Devleti Türkiye destatî heyî bu Kürt'a veya esas vardır. Eğer ki veya esas var negiri vaktna tektir vakte lazıma gur ve gavna babıcı. Az çıbıkım hakkım yani gelime lazıma ve kabil nekki. Zindana Diyarbakır xastın ki veya be havala bunu kabil kirin havali Kemal Pir Hayır Durmuş mazlum al çiçek ona akfona dijve sekinin. O hemci bedeni xas sekinin devleti Türkiye vala derxistin. Mevzi ki Merya be dest xaxistin Meri vardı Paris. Nav dixwazin Kürdistan destme derxin bikin mülkê xwe. Lazim em jî li Kürdistan li kedê xwe li nexê xwe xwe derkevin. Eger em xwe dernekevin ew bo me mirine çedike. Me heta na çi qazanç kir me bi berxweda ne qazanç kir. Keskî tiştik neda me. Me bedelê mezin eşê mezin jiyan kirin me bo xwe nirx ava kirin. Maşallah eş xwedêre gelekî bravo. Na Cemîl Bayek divir di bîyî bavê Kurdistanê. û Kurdistan ew ji dest Kurda bistînin û bikin milkê xwe û mafê Kurda tune û dixwazin Kurdistanê bikin milkê xwe û mafê Kurda qebûl nakin û bîyî bavê meselê. Bîyî Elîkê Betê û ji dîsa vegerî çîroka berê çîrokê salê heştê û notê Kurd û Kurdistan û bi vî hestê netewî û netewayî xwe di diyar kirin û projeya xwe di diyar kirin. Ne tenê wilo. Çi dibêje behsa mînak kî tîne? Hevalên PKK ê damezrîner ê zindanê tîne. Behsa wekî din nake. Behsa gerîla nake. Behsa qunaxa heştê û yekê heştê û dudwa dikin. Ji ber çi? Ji ber çi behsa yani ez neberî li vê mesela hanu behsa hevalên zindanê dike Kemal Pîr, Xeyrî Durmuş, Mazlûm Dogan, Akif Yılmaz, Elî Çîçek ji ber çi behsa vana dike? û vana nexwestin tewîz bidin û Kurdistanê parastin û mafê Kurda parastin û rêxistinê parastin û emrê xwe dan û gewdê xwe dan û canê xwe dan. Ev axaftin, ev xeberdan ji aporê ye. Ev mesaj ji aporê ye. Ku tu apo tu nelayîqî ev hevalê rêxistinê ê damezrîner ê ku ji Kurdistanê bernedan ji doza serxwebûn û azadiyê daneketin ji PKK wekî rêxistin wekî rêxistinekî ku dewletekî dixwaze tewîz nedan xwe danexistin li hemberî
دولتا ترك ولهمبري داربيا 12 أيلول كو آبو تنوكوانا يعني دما اف میناکا هانه دما میناکا برخودانا زندانا تین النها ده 1024 ده جبر چه از فهم دکم از جمیل بایک فهم دکم کو اشارت لکی اشارت کو آپو ندوی آستاهانه ده آپو مثلا فروتی نکاری بیج دوی نالف زمانی نالف ام سروکاتیه رنه البته بلو بیش جبو مدیا و جبو تشت يعني روشة هندرين لميناك كيولو كنت بحثا برخودانه و بحثا نظام آپو چه برخودان کری ما جمیل باید ناسو که آپو دسیره نخواری نخواه آپو دبیجه دبیشیا محکمه پشتی 7 ماه جگرتناوی دبیجه تیشکنجل من هادی کرن و ری بدن و درفت بدن ازی اتجور مسئله زو چاره سر بکم و لیبورین خود خوازه جدایکن عسكر مالباتن عسكرين دولة ترك آداگر کر از زانم شما جمیل بایک بحثا حواله زندانا دکه جمیل بایک جینا لایق حواله زندانایی جمیل بایک دما کدید آپو تسلیم بو گرک بگو تانا آپو تسلیم بویه ننوکا ننوها کو چارنو ساوی وکی برپرسه کی پایه بلند يعني آپو یکی ولویه او جمیل بایک باش آپو فهم کریه کو آپو حاضر لسر پشتا پککی و لسر پشتا حمو گلی کرد پچکی خو بلند بکه و هینا جه خو جم دولت ترک خوش بکو باش بکو چاره سریک بویرنگی ره چه ببه چاره سریکی لگوری لحف کرنا یعنی پیمانا میته و آپو تشتکی بویرنگی کی درد کون پیش عبدالله اوجلان و رجب طيب اردوغان درد کون پیش او دبن يعني مهندسی وی چاره سریه هانه کس نه بحثانه جمیل بایک دکه نه بحثا دوران کالکان دکه نه بحثا مصطفى قرسو دکه کو عمري خود حبساده ايك وعمري خود شيا ايك ونظام يعني كس بحثا مرانا كان جميل بايك ابو فهم كري ومبرج يقوليوز دوباره جيدي كم ايه هري کو جمیل بایک فهم کری آپوی و ای هری کسی هری کو آپو فهم کری جمیل بایک هر دو هفدو زانن هر دو دزی قلاکینی يعني هفدو باش فهم کرنه هفدو ناز دکن و دزانن چوا ولو انا آپو دیرک دکار بیجه جمیل جه با آمناک و قندیل با آمناک دیرک دکاره ولو بیجه وش خطي دركتنا ولدجن ونظام چه ابود کار بيجي بس جميل امنا اسلوبي بيه سروكي مية وام لقوري ويد مشن دلاده دبن ماسيده والبش پرده شيرو كدنه بحث بازاركي دنه آکروانج تخواستن اوه آکروانج تخواستن اوه آکروانج تخواستن اوه دوی هفیبینه ده جمیل بايك پر بلو حول دا کو بچکی خو بگره لی او ستريس هاني او ترسو او كلا ده هندر ده دردكات نتكاري يعني تم لوي هفيبيني فقرن لازمة ولازمة قوتنا لازمة يعني جراكو وكي فرز پر هات بدهان جار هات تكرار کرن هات دوباره کرن دي في هفيبيني هاني ده قلي كرد قرا كلو لقوري نارينا جميل بايك لقوري شروفيا جميل بايك حلوست و نارينا جميل بايك قالي كرد بفي رنجي برسيفه بده قرك اب برسيفه قالي كرد يعني ولو دكيلي كي ولو بهيرس
يعني هلوستكي جد درباي في هلوستا جميل بايك دبين ناي قبول كرن يعني قيابو اشكربو Yani ki çıka Barzaniya devleti Türkiye pek ve kar kır ki yani işte Barzani disa vak bere tane xwa destatiye da biminin fakat ev çenebi. Dixwazin hikûmetê çebikin lazim e şartê xwe hebin. Yek bêjin hikûmetê ki çebi lazim e dijî siyasetî hevkariyê dijmin bisekine. Dijî xıyanetê bisekine. Ve qabil bike. A duya li dijî dagirkeriyê Tirk bisekine ve red bike bixwaze devletê Tirkiye derkeve. Asya nihat rojlatê navîn de kaoskî mezin de derbas dibe. Statûjê bengartin. Bo Kurda hem tehlike hem jî fırsateke pir dîrokî derdikeve ortê. Lazim e yekîtiyê Kurd bepêşxistin. Yani hikûmeteke çebi lazim e yekîtiyê Kurd bo hasas wergire. Li ser va sê benda lazim e hikûmet çêkirine pêş bixe. جارنا مراولو لروشا PKK دنر مرولو ماتماي دمينه يعني جميل دوه پیوینه ده جميل بايك ديسا إيريشي برزانيات که إيريشي PKK دكه و خودكه قيوم لسر حكومة تانو درك حكومة تانو جواب حكومة هريما كردستان عراقي بچرنگي ور آفاكرن شرطاجي داتينه و اف حكومة هاني لغوري شرط مرجع جميل بايك قوة لتماشاكر درك لديجي دولتا تركبه اريكروت و سروكيتا و بارتياتا و نهاد دوی پیواژوی دنه و حیری مانه چوا آشتیه به دولت هانه ره چه بکن لگوری تا لگوری سروکی تا و جاتهاتیه شرطا لسر حکومتا هریما کردستان آن نو تداتینه که گرک لدیجی داگر کریه به دجی ایخانته به و دجی چیجی يعني حكومتك وكي لقوري كيفا بكك بارتي ديمقراط وهيزن سياسي اي كردستان عراقي حكومتك عيني لقوري كيفا بكك لباشور كردستان عوابكن حكومتك وكي حكومة آل دار خليل وكي حكومة ألهام أحمد ومظلوم عبد للروشافا لقول يعني كاري وان وحالي وان وإشي وان حمول لديجي دولة تركبن حکومتا کو چه کرنج 2011 و 12 ابو حتی دا اگر کر 5 سال جه 2013 ده حتی 2018 دولت ترک عفرین دا اگر کر همو خطاب با حکومت روجاوا دجی دجمناتی و دجاتیا دولت ترک دکر جمیل بايك حکومتکی ل حوليري لكردستان عراقي وان شرط مرجع هاني دبينه يعني جي اگر حكومتك يولو چه نبوي وك بريبه وولو سرگفتنا پدكي كيم ديك سرگفتنا پدكي دوان هلبجارتنا و تيكچوينا حوالي خوا و دوه حفي بينه دون ليفه درن اشكره دبيجه دوی عمل دجی پدكي بون عمل دجي برزانيا بون تولي ولوجي پدكه بسركت اب آلا هاني آلا كردستاني بالسركت وجميل بايك وحوالي جميل بايك تيكشو اف يعني پر اشكره پر زلال هاد ديار كرن لي او دخوازه چكي ولو يعني وي سركتنا هاني كيم بك وخوكي قيوم
لسر في حكومة هاني حكومة هريما كردستان آكو وردام آبا كرن خوكي قيوم دين ولقوري الشرط ومرجو بيبان جميل بايك جورن آبا كرن هلبت اي كردستان ويجير بيجن هر يا بوهر هر تعول هر اجتي خوش على سر بك بشتو ورج مر شيرة طالما بك وبيج شرط ومرجي حكومتي اب هر سروكي خو اقناع بك کو دولت ترک داگر کری یا نه داگر کره هر سروکی خو اقناع بک به میثاق ملی قبول که قبول ناکه مش رو ورش مر بحثا هم شوا حکومت آبا بکنی یا نه البته يعني دما برپرس کردستان عراقي للجميل بايك تماشات كن ولو برخود كنن قحوة خو بدخون بيا شي خورد بيجي